Final account or important adjustment, provision for bad or doubtful debts. ইয়াৰ আজি এটা মই টিপছ দেখুৱাই দিম কনসেপ্টটো বহুত বেছি ক্লিয়াৰ নহলেও ইয়াক আমি কোৱেশ্চন এটা যদি পাওঁ তেতিয়াহলে সাকসেসফুলি এডজাষ্টমেন্টখিনি লিখি আহিব পাৰিম তো ইয়াৰ বাবে কনসেপ্টৰ কোনো বিশেষ মই এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াতে নিদিও এটা ট্ৰিক কেৱল কৈ দি আছো ফাৰ্স্ট আমি মনত কৰিব লাগে প্ৰভিজনছ ফৰ ডাউটফুল ডেটছৰ লগত ৰিলেটেড আইটেমছ কেইটা কি ফাৰ্স্ট আহিল sundry debtors sundry debtorsৰ পৰা arise হ'ব bad debts আৰু arise হ'ব পাৰে further bad debts এই দুটাৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্ট হ'ব new provision আৰু তাৰ পিছত এটা লগা বিষয় থাকিব old provision এতিয়া আমি কোৱেশ্চনত এখন ট্ৰায়াল বেলেন্স পাওঁ হেতু প্ৰত্যেককে গম পাই আছা কোনটো আইটেম কোড থাকিব তাৰ মই এক্সাক্ট প্লেসটো কৈ দি আছো sundry debtors ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ ডেবিট সাইডত থাকিব bad debts ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ again ডেবিট সাইডত থাকিব further bad debts এডজাষ্টমেন্টত থাকিব new provision এডজাষ্টমেন্টত থাকিব old provision trial balanceৰ credit side থাকিব আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো sundry debtors trial balanceৰ debit side bad debts trial balanceৰ debit side further bad debts adjustmentত new provision again adjustmentত old provision trial balanceৰ credit side এতিয়া যদি মই এটা এক্সাম্পল এটা ইয়াৰে দেখুৱাও যে কেনেকৈ এটা কোৱেশ্চনত দিয়া থাকে see I'm taking this question in this question as you can see there is debtors is given on the debit side of the trial balance this is 20,000 and see at the bottom there is bad debts which is 250 rupees and at the credit side there is provisions for doubtful debts 1,100 rupees and in the adjustment section a further bad debts of rupees 250 is to be written off and provisions for doubtful debts is to be maintained at 4% on sundry debtor. So now see, according to this, sundry debtors is given at the debit side of the trial balance. Here it is, sundry debtor at the debit side of the trial balance, right? Next, bad debts will be given at the debit side of the trial balance. Here it is. This is your bad debts at the debit side of trial balance. Similarly, further bad debts are given as adjustment in this question. As you can see, this is further bad debts, right? And again, new provision is given as adjustment. Yes, along with this further bad debts, it is asked to create or maintain a provision at the rate of 4% on sundry debtor, and the old provision which is given at credit side of the trial balance, and here it is provisions for doubtful debts is 1100. So in this way you can identify the items which is required for this adjustment.